Kardon pini ni liberta thandan sami merdan thansupi tangte bertang tonten aljupon iksin. Duar bogri Rongasar amei penkiting siang deng traditional village konsira sike kipipon. Karbia khai mithang chori chalom aja kongchipang tangji aphan chief judicial magistrate along educate klemboma tumpen sike kipipon. Kidam tang aru ni phai kregi thomhom ti arni cultural complex Rongmarjong Dolomara along duar baguri Rongasar amei pen sike kipipon. Ajai meg along sargobin teron maipu duar baguri Rongasar amei lapen ajok aluhi sarpo advocate sartherongpi Advocate DS Leke, Advocate Salvation Timong Lapen Advocate Jiwan Be Atuma Phan Kepachini Ahut Karbia Poho Pen Archupon Lapen Labang So Amaya Long Aluhi Atumpen Lamthe Kithanpon Salvation Timong Alang Lipen Lamthe Kijai Pona Hun Meghalaya Long Ria Long Rongasar Atum Long Le Kacharai Komasonsi Karbi Anglong Arlo Rongasar Atum Sita Charlie Dunangji Adheke Meghalaya longke inlong aso tumamen pensi kaprek generation ke setumta longle alias elong choji. DS lekhe alang li pen kaning jepon ke 1954 to 2023 ansi 60 to the constitutions of India alu thui alo kitok paragraph 4 sa Paragraph 4 along inlong aso atum amithang chari chalom aja kongke ningkan troksi kep chose aphisi Assam Sarkar pen gadgets notifications pangdak pinlo. Sartherong pi pinang anakang sai mute ukil atum ke adai ke do abang thua phan adai ke patu akelet pikpen ajok jut ikok atum ta do piglo sita traditional village do piglo Sita traditional village court eten pen ke adai lapu an kisopik enong le pusi lamthe jaipon. Dase metherang ke athengno ki jai kang alamthe arju iksina. Karbiang long 24/7 news. Pini labang so kirang aputhak nong lehin ben pilo ki puji pini labang so nani tum certificate long lodi gangburat tum hoi pen. Nam tum ko ana jordo lon tela gangburat tum hin pen. Nan tum la certificate long lok pen. Ajor ke punol tang te ajor ke mithang lai chipa bi punol te abidom pe council long lok ho jitame 1954 kan kolango kan puno so buta te so certificate pe traditional ne ila TVC village court ba village council aja 1951 so 54 kan sita ini jumali jipa do thekete council tunta kan thekte lo long ba long organize na pegong ta adunong le sidame non bang non ta na pier lo Rongasar war baguri upon already ipitang si 100 padolo chok kita jak dugolo ta asam bo pen ke samidam tang bang ke 118 an mini tum samidam the 118 arong tu ami thang char jak hekma aputak alam si binan ke thek da joni si pini ni tum Mithang sa kong sini dalam mati, so jadi sini tu seki padolo pini, itu roket itu nolong, roket lolang itu kata, roket mana bang, dia roket dengan itu nolong sih. Itu nombor sini bang, lalu itu jual bagus, MAC, diam, alang liin dan kami ini cuma fan kecil, kedua dia fan kedang. Sonda sinon long ni de la hala long ni lo anta lang itu siram bom la la pe la sonda si ni tu makimang ni tu maninggang tu ye Rongasar kina Rongasar tu mapan si tame la pilo phala arong kina Rongasar long mapan si tame phala gitu dia pun mage duar baguri iya miosi ninje jeta ga pe ninje ba ribon bisini digital julong lela na penon kita mtang gichunta ini dum duar baguri long gichun son thotke along peta belong so de keron gini chelong lela so te bulong de ini dum phanang chirap ninji am sa istame chirap nun bom gila la ni dum mang son am tam isi gini si traditional bina pon majok ka khona khok te masih kuno desi konten ini bilang elemen ke Davidson terang dari dua baguri mata nirak ya khawar
biro sa may kong